Ibihe byiza kuri mwese abakunzi ba Kabara TV1 turabaramukije aho bukeye ndetse naho bwije ngo mukomeze kugira ibihe byiza kandi murushaho no gukomeza kubana natwe mu makuru tubagezaho ibiri kubera muri Kongo ndetse no hanze yayo cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Rero tudatinze imurenge habyuki imirwano ikomeye hagati ya FRDC ndetse n'abambari bayo ubwo babyutse bagaba ibitero ku basore birwanaho cyangwa se abasore batwirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe ziri muri ya misozi miremire mu bice bya Kagogo, mu bice bya Muramvya ndetse na Kumugeti. Amakuru masharira agera kuri Kabara TV1 aravuga ko ingabo za FRDC zari mu Cindondo ya Bijombo zabyutse zigaba ibitero ku birindiro bya FRP twirwaneho biri ku Muramvya ntibyaza kuzihira. Twirwaneho yahise ibirukana. Ibyo bitero bikaba byabaye mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 11 z'ukwezi kwa 12 2025. Kuri ubu rero ibirindiro by'ingabo za FRDC byari biri ku Mugeti, ku Muramvya, Kagogo, bikaba abasore birwanaho babikuyemo umwanzi akaba yahunze yerekeza mu bibira bya Bijabo, abandi bakaba bakomeje berekeza za Bijombo. Ariko tubabwire yuko izo ngabo zikomeje guhura n'akaga nyuma yaho Uvira ndetse n'umushasha wose wa Plendera Ruzizi wafatiwe bakomeje kugira panike. Bikaba bigaragara ko nabo barimo kusanka aho bitwaza gusa iyo mirwano kugira ngo nabo babone uburyo babasha guhunga basa nk'abatikuyeyo nta mirwano yabaye. Ingabo rero z'u Burundi FDLR ndetse na Wazalendo zari zifite ibirindiro ku Muramvya zaciye inzira zirindwi zihunga nazo zacanganyikiwe nyuma yaho rero uyu mujyi wa Uvira wafatiwe na AFC M23 MRDP twirwaneho. Bityo rero bakaba bakomeje guca inzira ziberekeza muri mushasha wa territoire ya Fizi kugira ngo bazabone uburyo bakomeza basubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Reka twerekeze mu mujyi wa Bujumbura. Inama y'igitaraganya mu mushinga wo gutera Uvira urimo gutegurwa. Kuva ejo rero kwa gatatu mu mujyi wa Bujumbura habaye inama ikomeye kandi itunguranye hagati y'abategetsi ba Kongo n'u Burundi. Izo nama zirimo gushaka uburyo bwo kongera gufata umujyi wa Uvira nyuma yo kwitakaza bakabara cyane. Amakuru yacu yizewe yemeza ko hari abamercenaires mpuzamahanga barimo kwifashishwa abo n'abamenyereye ngo intambara zo kubutaka bagomba guhabwa akazi mu gushaka kwisubiza umujyi wa Uvira mu maboko ya FRDC n'abagenzi babo. Iyo operation rero ikomeje gutunganywa mu ibanga rikomeye kandi ishobora gutwara arenga miliyoni 750 z'amadolari. Bivuga ko muri izo nama harimo abayobozi ba FRDC, abayobozi b'ishaka rya CNDD-FDD b'u Burundi, abayobozi ba Wazalendo, abayobozi ba FDLR, abayobozi b'imitwe y'abamercenaires. Tubibutse ko Kongo ari y'abakongomani twese, bityo rero ko nta mukongomani ukwiriye kwima uwundi uburenganzira bwo kwibamo nk'umukongomani mugenzi we. Kandi si ubwa mbere banagerageje gukoresha budget y'amafaranga menshi cyangwa se gukoresha abacanshuro muri izi ntambara ziri kubera mu gihugu ca Kongo. Reka tubabwire ko aho intare n'amadubu zafashe hakuna kurudi nyuma. Wazalendo rero na FRDC bakomeje kwiyunga mu mujyi wa Uvira mu ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho kuvaho ifatiye umujyi wa Uvira. Amakuru yihutirwa kandi yizewe aravuga ko umubare w'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abasirikare ba FRDC bari kwiyunga ku ngabo za AFC M23 MRDP twirwaneho. Intandaro y'iyi mpinduka ikaba ari umutekano muke uri mu ngabo za FRDC ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Ibyiringiro bike byo gutsinda imirwano nibyo barimo kubona, kutagira icyerekezo kimwe mu ihuriro barimo no kubona ko AFC M23 MRDP twirwaneho ari ingabo zifite discipline ndetse n'umurongo. Ibyo nibyo by'ingenzi muri breaking news y'uyu munsi. Turakomeza kubakurikiranira hafi ibyo mu mujyi wa Uvira, Indondo ndetse na Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, kandi turabamenyesha buri kintu gisha kigera ku meza yacu. Mwico tubasaba no kuba hafi ya Kabara TV1 kugira ngo mukomeze kubonera amakuru ku gihe. Mugira ibihe byiza, mwari kumwe na Nkomezi James.